Yeah, um, ladies and gentlemen, let's go. It's your boy Project again. I'm coming back in this way, this voice. Okay, intwari idatinya, ingamba ntigisubiye inyuma. Oh, okay. Dikibira ntare, ndirukanga ntare, rukanga bigometse ku rugamba ati nka Kirima, hagarara nemye, sinjya nubika umutwe, umere nk'abandi bamera uko bateshutse mu buzima bwanjye, sijya cika intege, iyo mfashe inzira, sijya nsubira inyuma, ndi inkotanyi bro, sijya nsubira inyuma, nzakorera imbere, gutsinda niyo ntego. Ndi intwari idatinya, sinjya nsubira inyuma ku rugamba, imbere, nditamo imbere, gutsinda niyo ntego. Intwari idatinya, sinjya nsubira inyuma ku rugamba, imbere, nditamo imbere, gutsinda niyo ntego. Umurashi mwiza mudahuzwa mu gihumbi, nyagukandagira umwanzi, nyagutsinda ikibi, nyagutsirika umubisha, nyakureberera icyamugahinda, nyakukirinda, nyakubonera ruswa, nyakubonera akarengane, amahoro n'umunezero bigataha u Rwanda, nyakureberera igihugu ndetse n'abagituye, no guharanira ko gihorana ubusugire. Ndi inkotanyi bro, sinzasubira inyuma, nzakorera imbere, gutsinda niyo ntego. Intego ni ukubatamo ama brothers. Ndi intwari idatinya, sijya nsubira inyuma ku rugamba, imbere, ngenda mu b'imbere, gutsinda niyo ntego. Intwari idatinya, sijya nsubira inyuma ku rugamba, imbere, ngenda mu b'imbere, gutsinda niyo ntego. Intwari idatinya, sijya nsubira inyuma ku rugamba, imbere, ngenda mu b'imbere, gutsinda niyo ntego. Yeah, ladies and gentlemen, let's go. It's your boy Project again. I'm coming back in this way. This voice. What my brothers? Okay. Intwari idatinya, urugamba ntigisubira inyuma. Okay. Okay. Brothers.